Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ujaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndawo ezintsha ngizokulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ingakuphutheli izindaba ongawenza njengamanje ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona namhlanje zishayela izandla-ke laphana-ke i-M_K-ke njengoba silibona-ke laphana-ke ilunga le-M_K-ke laphana-ke lihambe lisiza-ke abantu-ke abahlukumezekayo-ke emsebenzini yabo laphana-ke. Lana-ke ngiphethe-ke ividiyo-ke lana-ke belicela-ke usizo-ke lapha liveza-ke nenye-ke indaba-ke ethusayo-ke laphana-ke, kodwa-ke angifuni ukuthi wezwa ngami-ke mina phela into nje udlala-ke ividiyo-ke uzizwele wena usacula phansi-ke masuzwile-ke le vidiyo lonke nama-comment section for usho umbono wakho ukuthi wena-ke ucabangani-ke aloke lolu daba-ke lolu-ke mcindezele ibhathini nje usubscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba ezintsha-ke nje engisazokufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Nayo-ke le vidiyo-ke awuyithokozele. Bafowethu niyaphila, ya siphuma eGalleria njengamanje. Sivuke ekuseni nje sathi ake siqale sisiye kwi-case ebikade reportiwe. Kule case bengicela amaphoyisa asesiphingo oyokwazi ukudlulisela le VN esiphingo SAPS. Ngiyacela isondele ngokukhulu ukushesha eduze kwethu. Inamba yami 071 978 4717. Ngiyathanda ukuya esiphingo but isikhathi kuningi esikwenzayo. Siyacela kodwa nidlulisele namba. Bafowethu, iy'ngane esiphingo ziharaswa yindiya. Iy'ngane zi-underage, under 20, ziqashiwe zisebenza esitolo, kulalwa nazo, ziyasatshiswa, kucishwe ngisho ama-footage. Uma akusebenzi iy'ngane ey'ndala lapha, akusebenzi iy'ngane ey'ncane. India nje liyayixhaphaza, kune-sexual harassment ephezulu ngendlela emangalisayo. Ngiyazi ukuthi inyanga yomama le. Ngiyacela ukuthi amaphoyisa, ngiyazi kunophiko oludila nama women and children abuse. Ngiyacela nisithinte very urgently. Abantu baphila ngokwesaba, abantu ngenxa ungabi namsebenzi, they end up sleeping with amandiya ngendlela engacacile kanjani bafowethu, ngendlela engacacile. Indiya mangabe lihamba epassage lihambe liphansi ingane, libamba ngemuva, libambe ngaphambili, ezinye libhukhele liyolala nazo, ekwazi ukuthi kulalwe nazo ema-toilet, kulalwe nazo ema-toilet. Bafowethu leyanto inyongo leyanto engiyibone lapha and ibhlungu. Whoever okhona ngeke ngisisho isitolo ngamabomu ngoba ngilinda amaphoyisa ukuthi amaphoyisa sikwazi ukuxhumana nawe. Nami ngizozama ukuxhumana nawe ngicela zama ukuxhumana nami. Nani enikubonile lokho noma enizwile le VN, ngicela niyise emaphoyiseni, niyise futhi especially ngibuke nanenyanga nje ukuthi abantu besifazane abangaka abancane mangithi 20 years abantu abaxhashazwa yindiya ngokubalala, abanye libaharase libabambe ngaphambili nangemumva, abanye and abantu they are ready to talk about this. What is this ezweni lethu? And laba bantu ngokwe-minimum wage, they are far from i-minimum wage. Laba bantu bakwazi laba bantu ukuthi baxhaphaze ingane beyiholela futhi u-10 rand per hour. No. Yeah, u-10 rand per hour. Ingane ingena ngo-9 zize ziyophuma ngo-6 zimile esitolo. Imali yosuku 100 rand. Zisebenza esitolweni kwisitolo se-China, kodwa India ilona eliyi-manager, okuyilona elenza lento eliyenzayo ey'nganeni zethu. Bafowethu akenisukumeni bafowethu, akenisukumeni. Lento ngiyacela futhi even ama-comrade e-MK alapha yana esiphingo ko-Galleria, ngiyacela ngithinta.
ke sidile nale case le case kimina isenhlizweni yami and ngeke ngikhululeke lelandiya lingekho ejele lithengela ke labe libathande kakhulu libathengela ama cellphone abizayo libabhukhele la lizolala khona nabo and all that. What is this? Actually, what is this? Ingane zabantu khuluma ezabantu ayilala ezamandiya ilala nezingane zabantu eyindi ulala uzoyizalisa lezi ngane uzoyikhulelisa uzoyibulala lezi ngane maka kwathiwa seyikhulelwe. Bafowethu, this is bad. Really, this is bad. Asikwazi kuba nohulumeni ongakwazi usinakekela kanje. uLabor uyafika lapha uyazazi inkinga za uLabor uyazazi inkinga zalapha. Futhi laba abantu ufanele baxoshwe bakaLabor sebeyithatha imali kwanele manje ukuthi bathatha imali njalo makufanele bahambe bayo kwenza into esemthethweni bafike bathatha ienvelope baphume bahambe bashiya abantu behola imali engafanele einkampanini nasezitolo. Hayi asikwazi bafuthu ukuphila kanje. Wema comrade ngeke ma comrade MK ake nivukeni bafethu ngeke ake nivukeni lento ngeke isilekelele ukuthi umphakathi wethu uzophila kanje sesikhona thiwa siya exist kodwa umphakathi wethu uphile kanje. Please cela olalele le video angithinta onosizo lwale video ama comrade ase Siphingo angithinte ma comrade sizoyisebenza lento until lelandiya liboshwe. Ilonto ekufanele yenzeke. Okay, 0719784717 angijwayele ukushiya inamba yami kodwa kumele ngishiye ngoba ngifuna ukunithola ngifuna ukuthi sikhulume ngalento iyanyanyisa